Tutorion on the run. What a Nice pass pass. to number 10. Oh! May kasama pang foul. Amping dia mga karon Kuya Lawrence no nakas Manila. Eskwela. And shout out sa atong 7,000 live viewers. Salamat kayo. And of course kaming commentator di gid may bias. Gusto ra may malipay sa among pag-announce. Og naka kang maayong serbisyo, Yes, brother og Adrian. naka diri sa mismo sa venue, madala yoga sa duwa. So normal na among What a mga pass. feelings niya sa among pag-announce. No. Puno for 3. Not good. Rebound from Rebound, may Mr. Balabag. Balabag. Grabe, og rebound si Balabag, murag di na nimo makuha. Wala, taas kayo gud. Ingon si TJ Kahis replay ni. Oh, replay ni. Grabe ya mo. Grabe ya mo ni nga comment oy replay ni. Ayan. Timeout. Talibon. First personal foul. Ayaw lagi yung bantay ang commentator kay makita mo sa mga commentator dere mga gwapo kayo buyag. 2 minutes and 3 seconds. Remaining time for the first Bitaw mga gala ato nagkalaroon nga wa may dili bias sa mong pag-announce kung dili. 21. Kung unsay mo makita sa play among i-hype sa inyo ha para kamo nga nagtan-aw karon kanang mabibo pod mo ba or ma-feel ninyo kung unsa ka pressure ang duwa diri unsa ka Result sa bibo. venue. Yes. Dili na bias. Kung na it's part of the game, mo nag-ingon no, it's part of the announcer. 2 free throws for Matod ni Nicole James Sinet Intong live ni sir. Ay di live replay ni. Naunsa naman ni atong mananaway. Katog na mo oy nabilar naman siguro mo. Kalibangon mga commentator. Gatoyo mo papansin sa commentator para ma-shoutout mo eh. Oy, not good. Rebound Miss from by Mr. Balabag. Tutorion on the run. What a Nice pass pass. to number 10. Oh! May kasama pang foul. Ronico. Basket count. Mr. Eronico. Abi ni mo brother Mon. Jersey number Tungod sa hustle play kanihang game mo ni Mr. Alvarez. Nadaot ang plano sa Bro, tagbilaran. na-motivate ang taga-Talibon and then nagtuloy-tuloy na gid mga plays, brother Adrian. Yes. And to score 16-23 in favor of Talibon. 1 minute and 57 seconds remaining. Bangay gala. Herrale for Evangelista. Karon, this will be an interesting game for Tagbilaran to play, brother Adrian. Gisabanan nila ilang main big man si Balabag, gipuli ni Sales. So tanaw na to sa duwa nila, wa ilang star big man. If Tinon. makasabay-sabay pa sila. They currently trail grabe, home court nila pero labaw ang Talibon. 8 points. Mo nag-iingon nga nadala sila sa pressure. Number 97. 97 dribbling the ball 97. That's Murata. Mo ni kuya ni Murata katong Kuya ganina ni nga. Morata. Oh. Not good for Tagbilaran. Rebound from Herale. Herale to Torion. Intercepted. Intercepted by Mr. Autida to Murata. To number 16. Nice Pandan. pass. Nice pass to Autida. Out. Autida Uy, nakawala sa depensa. Uy, Not good. sayang. Oh my goodness. Rebound from Mr. Birong. Loose ball. Ball position of Tagbilaran Sere. Sayang ang layup ni the captain Autida, brother Adrian. Murang Sayang. nalusot na siya, di ba? Oh, nawala siya, nakabuhi siya sa depensa. O nakakamo kung nakabuhi na mo niya, ay na magbalik. Oh, mo na. 1 minute and 28 seconds remaining. Herrale for 3. Not Oh. good. Rebound from Tagbilaran, number 97. Morata, Murata. Pandan. Pandan, dribbling the ball, Mr. Pandan, guarded by Mr. Eronico. Pandan, black Ooh. by Eronico. Nice defense. Taasag kamo Puno. kalamay ni Ironico. Tapalan yun. Nako na Mr. number 16. 16. Nice dribble to number 22. 4-3 Tagbilaran. Not good. Rebound to Rion. Number 99. Torian wants to run.
Torion on the round to This is Mr. Pirong. Pirong. Nice deep. What was that? A foul out of bounds. Grabe no, Brother Adrian, the visiting team is out hustling the home team. Yes. Running games, pass break, and then the stamina, murag, mas naningkamot ang Talibon as of now. Tinod. Nice What a pass. pass! Hirale. Usayang! Oh, Hirale sa ilalim. Blocks. Nice defense from Tagbilaran. Counter-attack by Tagbilaran. Morata on the drive. Nice pass. What a to 29. pass! Easy shot. Number 29 of Tagbilaran. Nice play by Morata. Good decision there by dropping the ball to Sales for the easy 2 points. Tinod. 32 seconds remaining. Number 99, Torion. Nice pass to Puno. Wow. Easy shot from Mr. Puno. Palusot between the legs. 20 seconds 20 remaining. seconds. 18-26 in favor of Talibon. Mr. Pandan. 10 seconds. 10 seconds remaining. Pandan on the drive. 5 Nice. seconds. Nice pick. Pandan attempt. Not good. Rebound, Mr. Eronico. Pass break. Long pass to Mr. Pirong. Pirong number 23. No. All time for the first quarter. End of the first 18-26 sa quarter, score, our mga igala. official score